muribuka intambara muri Eastern Congo zigitangira, habanjeyo ingabo za East Africa zimaze iminsi, by the way, mu ntambara za East African Community, mu ngabo za East African Community zijya kujyayo, habayeho kuvuga ngo u Rwanda ntirugire ingabo rutanga muri izo ngabo za East African Community kubera ko Kongo itabishaka. Turabyemera pe, turababwira tuti rwose ntabwo u Rwanda rukeneye kujya muri izo ngabo, tutahubwo nimutugirira neza izi ngabo zigiyemo zizafashe gukemura ikibazo cyacu kiri muri Eastern Congo, ikibazo kireba u Rwanda. Nabyo mu byo muzitaho muzabyiteho. Birangira bityo. Hashize igihe gito barazirukana. Kongo, leta ya Kongo yirukana ingabo za East African Community zitarimo n'u Rwanda. Ariko muri uko kuzirukana, Kongo hitamo kwirukana abandi, isigarana abandi. Mu yasigaranye bamwe, isigarana ingabo z'u Burundi. Biravuga ngo ni musigara kuko bari bafite ubwumvikane bahuriyeho, nabwo bufitanye isano n'amateka yacu. Baba barambutse bagiye gusaba ingabo za SADC, barazizanye. Yirukanye za East African Community, bazanye iza SADC. Ariko hagati aho Abarundi basigaye batangira koherezayo izindi ngabo ahubwo nyinshi zigenda zisanga za zindi zasigaye. Rero ikibazo rero gihera kikaba ingorane, kikaba kinini. Uziko nafashe telefona Perezida w'u Burundi Ndayishimiye, ndamubaza ingabo zari ziri mu East African Community Forces mu Eastern Congo ko bazirukanye, u Burundi bugasigara, hakaba harimo kuza iza SADC, u Burundi bwagiye muri SADC. Atoya, mwasigaye yose kubera ko gusa muri inshuti za Kongo mushaka kuyishyigikira mu byo ari byo byose bakora. Avuga ko nyine Kongo yabibasabye ari inshuti n'iki. Ndongera ndamubaza, nise ko ndeba hari izindi ngabo ziyongera nyinshi zijyayo kandi zijya mu majyaruguru yacu. Majyaruguru yacu Abarundi, yarabanje arambwira ngo bafite ibibazo bikomoka muri Kongo by'umutekano wabo. Avuga ko biri mu majyepfo hariya za Uvira n'ahandi hose aho ngaho, na za Minembwe, ngo niyo mpamvu bagiye muri Kongo. Nubwo ese Minembwe, Uvira kweri mu majyepfo, mu majyaruguru murajya gukora iki? Za Goma, za Rucuro murajyanwe n'iki? Arambwira ngo ninde wakubwiye ko dufite ingabo aho ngaho? Ndamubwira nti hari ababimbwiye, nti ariko nanjye nabyemeye kuko bampaye ibimenyetso. Ariko ntabwo nari kubyemera burundu ntabanje kukubaza wowe ubwawe ngo numve icyo umbwira. Ati atoya, barakubeshye. Tubakubwiye yarakubeshye, ati nta ngabo zacu ziri
aho ngaho uvuga mu majyaruguru yanyu. Ndamubwira nti ni byiza rwose, ubwo wowe umuyobozi w'igihugu cyawe ubimyibwiriye, ubwo ndabyemeye ko mutariyo. Ntabwo hashize kabiri, ndetse benshi bafatirwayo mu mirwano. Hanyuma hakurikiraho inama z'abayobozi bacu mu Rwanda, mu Burundi, kuganira icyo kibazo. Abandi bagashaka guhakana, abandi bakabereka bati se noneho mwihakanye n'abasirikare banyu ntimukibashaka, tugira ngo ahubwo turebe uko twavugana n'ababafite hakurya hariya, bababahe mu batware, nabo mwabahebye ntimubashaka kubera ko bafatiwe aho mwahakanye mutari. Byaho biguma ari urujya n'uruza. None n'uyu munsi rero, kuba ibintu byabaye mbere y'uko tujya gusinya amasezerano, na nyuma yaho bigakomeza bikavamo ibyabaye muri Uvira, n'ibihumbi by'Abarundi bari muri Uvira, bari muri ibyo bice bya za Minembwe, bagiye za Karemi, bagiye za Kindu, bagiye Warikare, bagiye za Kisangani, bafite ibihumbi birenga 20 by'abasirikare. Ukibaza, ariko Abarundi bangana batya, izi ngabo z'Abarundi zingana zitya zagiye muri Kongo, hari chaos iriho, bariho barashaka kwica abantu muri za Minembwe, nako barabishe, birirwa bababombinga na za tirare na drones n'ibintu byose. Aba bantu ku isi birirwa bavuga babaye, birega abantu baratakambye haburu batabara. Ejo bundi izi ntambara zivuyemo ibyo navugaga muri za Uvira, intambara irahaguruka y'amahanga ngo ni u Rwanda. Ubu u Rwanda tugomba kuba twikoreye uwo muzigo w'ibyo bibazo bibera muri Kongo. Ariko imijugujugu, threats, ibintu byose bivuga ko u Rwanda bagiye kufata bakarusibanganya, ntibigira umubare. Buri munsi ntabwo nsinzira, bamwe bahamagara telefone iraje buri kanya, hano bukira ahandi bukaba burakeye, nkakomeza ku kibazo buri muntu wese azi, buri muntu wese arakizi. Ariko u Rwanda rugomba kwikorera umuzigo. Ariko rero kwikorera umuzigo byo tuzawikorera, ntabwo twabigira. Ariko hari uguhitamo, aho umuntu agera agahitamo. Niyo byombi byaba biri mu rupfu, ushobora no guhitamo uko wapfa. U Rwanda rwo ntabwo abantu baruremye, ntabwo u Rwanda rwaremwe n'abantu. Urwaremye u Rwanda, icyaremye u Rwanda nicyo cyaremye isi yose. Ntabwo icyaremye isi yose cyageze aho ngo gifate abantu bamwe ngo kibabwire ngo nimujye kuturemera u Rwanda. Oya, natwe turashaka kuba baremwe na cya kindi cyaremye isi yose. Ntabwo byakunda. Ariko hejuru ya byose turashaka amahoro, turifuza amahoro.
tuzayaharanira, kandi ushaka amahoro yitegura n'ibindi bitari amahoro. Ni uguhora yitegura ibitari amahoro. Iyo byaje atari byo washakaga, wabigenza ute? Ushyiraho uburyo wahangana nabyo kugeza igihe amahoro azabonekera. Muri make rero, nagira ngo ndangirize aha, ariko nagira ngo mbifurize kurangiza uyu mwaka neza no kuzatangira umushya neza. Dukomeze no muri ibyo bibazo byose tuzageraho tubona amahoro. Murakoze cyane. Aya ashobora kuba ariyo mahirwe akomeye cyane ku bantu basanzwe batigira canke bifuza gutigira bakoresheje 1xbet, kubera ko haje code promo itanga 200% ya bonus kuri depo ya mbere. Bivuze ko guhera ubu ushobora gutsindira igifovya c'amafaranga ukoresheje code promo yitwa Kotebo mu ndome nkuru, ugira ngo biragoye haba namba. We gusa utereshaje application ya 1xbet, ucinjiramo ucuvyonda hajya handitse ngo registration, hama ugacuvyonda handitse ngo by phone. Igisigaye ucushiramo nimero za telefone zawe. Ikindi gikomeye cyane, handitse code promo ucuhandika Kotebo mu ndome nkuru, uca wemera iryo tegeko, hama kandi ucugira register. Ushaka andi makuru twandikire kuri izi nimero za WhatsApp tubibafashemo. Ni 6156 That's 1xbet together. 1xbet like me. 1xbet, your online betting platform.